Senina rasturang si ikalangi Tuhan, icapa pekam ringan baspak saenda, ikatakan kami mejuah-juah man bandu kerina. Jumpaka kita ibas paksa enda, ibas perpulungan jabu-jabunta. Guna menaken perpulungan jabu-jabunta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 182 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita resada ibas pertoton, opelenga sidengkahkan kata di bata, mari ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, ngatakan bujur kami man bandu. Sebab sekal belinna kekelengen singgo iberi kenduman kami. Sikap kami kerina Tuhan, guna dengkehken kerna katandu. Kuasa kesahandu si badia, si tetap ngajari kami karena sura-surandu ibas kegeluhan kami. Ngerana kam Tuhan arah kemahendu, bagai pe pake kendu kerina ngawani perpulungendu, gelah na banci pe alu tutus, idengkah kena karena katandu, dengan terdilo pe pusuhna guna dalan kensa. Terpuji kam Tuhan, sebab Kristus Yesus juru selamat kami, singgo nasabkan dosa ras kesalahan kami, ibas gelarndu kami ertoto. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Matius bindu 8, ayat 23, seh kubas ayat 27. Iogeken kami isina nina bagenda. Jenari idatasi Yesus perahu, ajar-ajarna pe ikut ras ia. Asum erlayar, rempet rembus angin meter, seh maka galumbang pe derpa perahu e. Tapi tunduh Yesus paksa si e. Maka iingeti ajar-ajarna ia nina. O Tuan, sampati min, nggo cilaka kita. Tapi nina Yesus man ajar-ajarna, engkai maka kambiar, kurang kal tuhu kini tekendu. Jenari keke Yesus, isergangina angin meter ras galumbang dai. Maka nggo seh kal tenengna. Mamang ate ajar-ajarna kerina nina. Kalak si kugakin ngeendan dia, angin ras galumbang pe ngikutkan katana. Senina ras turang si ikalengi Tuhan, ipeteneng Yesus angin meter. Endame si jadi tema man banta, ibas kita ngikuti perpulungan jabu-jabu bas paksa enda. Adi ipeteneng Yesus angin meter, enda nuduh kensa, ngata kensa, maka ia pe erkuasa nang dangi kerina isi doni enda. Angin meter entah pe si banci empeturah bencana, keri fasilitas,
Bagai pe banci engkernepken kesah, entah pe meneken kesah, si banci erbahan ca manusia biar erkiteken angin metere, tapi ijenda si idah, maka angin meterndai pe teneng dengan patuh man perintah Yesus. Alus yenda si idah makana Yesus buktikan sa. Yesus ngatakan sa makana kerina isi duni enda la sadape patut, la sadape metunggung man kebiarankan manusia. Dengan laban ci sadape maju entah nembah isi duni enda. Sebabna sitah makana angin meterpe si erbahan cambue manusia biar patuh kepeken man Tuhan Yesus nandangi perintah si ipesehna man angin si meterndai. Jadi peristiwa enda ilakukan Yesus mekapkan i Danau Galilea. Adi siteh aktivitas Yesus melalakal ilakukanna i Danau Galilea. Ngajar, nehken tanda-tanda sengget, bagepe tupung ia erdalan ida selau, seh makana ajar-ajar Tuhan Yesus pe ngikut kenca, tapi turah ka kebiarenna. Ertina ngata kenca maka Danau Galilea enda penting kal si idah sebabna ije melalakal aktivitas pelayanan si ilakokan Yesus guna mempetandakan kini kerajaan surga, mempetandakan kuasa silit ibas di batanari. Dingin pe si idah makana kepeken Tuhan Yesus sangat terbuka ibas medan pelayananna nang dangi ingan-ingan si ia kapna penting ije ia guna memberitakan karena keselamatan. Ibas lapangan terbuka, ibas tep-teplit kesempatan, ijema Tuhan Yesus ngajar. Jadi peristiwa Yesus empeteneng angin meterenda i Danau Galilea, tupung ia berkat ras ajar-ajarna erlayar, enda pesi tuhuna cara Yesus empetandakan kerajaan surga. Cara Yesus empetandakan isikin ia ras kuasa silit ibas ia. Adi sinen makatap ia ngajar, pengajaran na laseri ras pengajaran sinterem. Maka ibanna tanda sengget. Mama ngate kalak kerina, sebab carana nambari kalak si sakit, laseri ras umumna ilakokan tim medis umpamana. Si berlaku tupung si entah pe si berkembang, ibas paksa si. Tapi sekali indah, Yesus ngajar alu empetandakan isikin ia si tuhuna. Guna nuduh kenca makana kuasana tuhu-tuhu luar biasa. Janah labo manusia ngencai ajukna patuh manbana, tapi angin meterpe patuh nang dangi kuasana. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, ijenda mengajuk kita, gelah na ulamin sempat kita tekman Yesus, tapi kini teken ragu-ragu. Kini teken burlah-burli. Bagi si ilakokan ajar-ajar. Gondekah ya ras Yesus, ikut-ikut nang enda rusur Yesus. Tapi ia tetap dalam posisi zona nyaman. Perbanje dengan Yesus, lai andal kena kini tekena. La yang gelu ibas pengarapan nang dangi kai si enggo ilakokan Yesus. Ah jeng Yesus ate. Si banci pe ia arban caladahi kena. Beli den kuasa Yesus ate. Maka kai pila ibanna. Erkitikan si maka Tuhan Yesus mempersingeti ajar-ajar, mengkritik ajar-ajar. Perbankai tupung idahna angin meterndai, labo yar toto. Labo ipersadana arihna, kugangen da si ban. Si pindo lah mandibata. Ula si ganggu Tuhanta, mapancing mindai bageni.
endalang banturah kebiarenna minter iingetina Jesus. Oh Tuhan, sampati min nggo cilaka kita nih. Tapi kainin na Yesus engkai maka kabiar. Adi sinen arah pernyataan Yesus enda, adilalah handai biar ajar-ajar turah ngakini teken. Maka kebiaran enda, rebahan cala kita ngeluh pas pengarapan, rebahan cala kita langgeluh pas kini teken. Maka tupung reh kebiaran, meteguhlah persadan taras Tuhan. Pindo penampat ibas Tuhan na. Sebab nina Tuhan dai kurang kal tuhu kini teken. Sebab biasana maka kalak biar peban kurang kini teken. Beli dan kebiarna asangken kini teken. Ulamin sempat kita gondekah ngikutkan Tuhan. Tutus ibas ndahi kendahin Tuhan. Tapi kunai reh perbeben minter bene dengan tupat ukurta. Kempak masalah sireh manpan. Lasi andalkan kini teken. Guna mengatasi masalah. Isenge direk nampati aku atetamis. Kugange kuban maka direk aku tersampat. Meminter ipebelin ibas ngalaken kebiarane. Lasi endesken secara penuh kegeluhenta man Tuhan. Kualitas kini tekenenda pesituhuna teruji itu punglit ngemasalah. Makana kalak si melalakal perbeben nadakam tutus kelia artoto man mawan nak tak iluh nape. Makana adisinen nina Bapak Gerejanta Martin Luther makana pertoton ras iluh mesenjata gereja. Sebab nakala si tutus artoto kugapa pe gegeh kuasa kesah Tuhan erdahin ibasia. Adina tak iluh tak artoto nuriken keterbatasan ta. Makana iluhai pe kepeken pemerai. Saalik ngedai bajel malana ilik nak tak iluhna. Go kerah. Lau ibas matana. Maka ngoman tambaran. Makana dina sedih kita, melala perbebentan, dele kita. Nak tak dengar iluh ta perban buena perbebenta puji Tuhan. Ngatakan ca Tuhan tetap dengar, berikan kesempatan man banta, gelah kita tetap ngendesken kegeluhan ta man bana. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Endama kegeluhan ajar-ajar, lengabo kepeken itandai na Tuhan Yesus 100% ngope ia lalap ras. Ngope iidah na kai pe si bantuhan, lalap ngekepela itandai na Tuhan. Maka tupung ipejeneng Tuhan. Angin meterndai kai kakap dunina. Kalak kai dengan kalak si kugakin ngeendan dia. Angin ras galumbang pengikutkan katana naka. Enda me respon ajar-ajar nandangi kai si ilakoken Tuhan Yesus. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan. Kepeken arah peristiwa enda, arah peristiwa bencana enda, perlu minsi ingat karena keterbatasan ta. Khususnya pe umpamana bagi ngalaken pandemi COVID enda. Pengendesan geluh ta kempak di bata, lanai bo banci si pergogoi entah nape numpah padan kita nandangi situasi enda. Sebab arah bencana enda pe Tuhan atena encidahkan man banta, maka kita tetap itumpak-tumpak. Labo kita itadingkena. Memang adisinen genduari dakam pirusen detempang go ngaturkan kegeluhan tagundari. Go melala peraturan-peraturan si harus dipatuhi, maka kita sehat dengan selamat. Perkitakan pirusenda, go biar kita sakit, biar kita mati ban kena penyakit harus rajin pakai masker, pakai disinfektan, pakai hand sanitizer, jaga jarak. Ula kita pulung-pulung, dah kamis kita krina patuh. Bicara bagai kamdu kita patuh nar kini teken. Adilah kam patuh
banci kam la terkelin adila ikut kendu pedah di bata ningene biar dengang kita man virus koronenda asangken man di bata. Perban lamin terkel ulihna kejahatan si ilakukan kita ibas kegeluhan. Makana tetaplah kita terdahin geluhkan kegeluhan ta terpalaskan kini teken man di bata. Sebabna memang sinan virus enda melanda dunia. Tapi bicara ersada kita kerina, geluh kita ibas pengarapan, si persada gegeh tamindo penampat man Tuhan, bagini na Tuhan dai. Engkai maka kambiar, kurang kal tuhu kini teken. Jadi persingat man banta kerina, ibas menghadapi bencana sing kenai doni enda bagai pe Indonesia khusus. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Kepeken arah peristiwa kaipe perjumpaan Yesus ras ajar-ajarna. Tetap nge ia mencidahkan karena ise ia. Mempetandakan karena kuasa silit ibas ia. Gelah na banci kita mediate, majelimet memperdiate kenca. Arah kejadian sila bagi ukur tepe bagi nina de ajar-ajar ndai. Sampati min kami, ngok cilaka kita. Bagai memon mawon reh kebiaran res perbeben man ban. Tapi ingatlah, maka Tuhan labo pernah nadingken kita. Sebab nina asandigan pelakam kutadingken, asandigan pelakam kupula. Adina kebiarne reh na bas dunia dan hari dengang. Labo man kebiaran. Sebab nalit ngesing kendalikan cakrina isi doni enda. Mekapken Tuhan di batanta. Maka adi te kita man bana, adi ia ngeng kendalikan ca, dakam banci nge pengadina. Banci nge ipejeneng. Janah krina isi doni enda patuh man bana. Maka kita pe krina terdilo, gelah patuh man Tuhan. Perkemalangan kita man bana. Angin meter entah pe angin kali sungsung. Banci deba bana fasilitas keri. Entah kita pe baci kang bana kernep. Fasilitas silit ibas dunia da pe baci kang bana kernep. Kesah tape baci kang bana bene. Tapi ingatlah. Maka Tuhan labo pernah nadingken kita ibas kegeluhan ta. Ula kita biar. Kini tekenta menjadi asamta gelah banci kita terkelin. Kini teken menjadi gegehta. Maka patuhlah kita mandi bata. Maka ulah karing gondekah jadi kalak Kristen. Tapi lalap bagai. Percik-cik kinai, percik-cik dengang. Gesuh dengang kita geluh ibas dosa. Bagai dengan keriahenta. Lagu langkah tang gesuh umpaman. Meriah dengan siakap ngeluhi bas dosa. Tetap ngelakukan. Kugakin kap do banci. Rahin kuasa di bata. Ibas kegeluhan ta si bagai rupa. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Tetaplah kita paguh ibas terkini tekan. Kerina kita indah pernah ngejumpa perbeben sim berat. Lanai bodesken angin meter ngencape. Tapi memang desken bencana sing kernepken ras menekan krina silit ibas kita. Tapi janji Tuhan rikutkan pengogentain dandai. Arah krina kejadian si jadi man banta. Kepeken salah sada cara Tuhan. Mekapken guna empetangkas ras empetandakan ia man banta. Maka di sinen bencana-bencana ibas doni enda. Sila terukuri kita. Sila terantusi kita. Ingatlah maka Tuhan sangana empetandakan ise ia man banta. Gelah nakrina kita patuh man bana. Sebab dikune kencara bencana ise pelabo terungguina terdungina siakatan di bata. Sebab yakin sing kendalikan rasi memimpin doni enda. Lu bagedage man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan. Ernalemlah kita tetap man bana. Erpengendeslah kita tetap man Tuhan. Singasuk nga kitang kerjakan. Ula kai pesipindo Tuhan. Singasuk pe kita noto kenca. Sindesken man kalak gelahian noto kenca.
kita pe adir kini teken dengan pengarapan kita. Lah kita biar pasti pertoton kalak si benar, pertoton kalak si ngelu ibas kata di bata, bagai penggelu ibas pengarapan nandangi kuasa di bata, erkuasa pertoton naik. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Tetaplah kita ngeluh, terpalaskan penampat Tuhan, terpalaskan keleng ate Tuhan, gelah nama lemateta kata wari. Banci jadi dah kamlit ngeperbebenta silang terdungnya sagundari. Mon mawon lanai siangka, engkai maka bagai terjadi man banta. Mungkin pelit kang penungkunan talit dengangen da Tuhan. Isengin dia si banci nampati aku ateta. Adiman manusia nga kita mindo penampat. Sadapa sa pagi manulihenken singgo sampatinandai. Tapi adiman di bata kita mindo penampat. Uga pa pe iberi kena serpang pula. Ula pernah kita ragu. Ula pernah kita biar dalani. Kugagia berat na persoalan si Rehman banta. Subuk ngadapi anak-anak ta. Subuk menghadapi ekonomi rumah tangga. Subuk menghadapi keluarga-keluarga anta. Bagai pe situasi pandemi COVID-19. Endeskenlah tetap kegeluhan taman Tuhan. Sebab ia ngenca penaleman geluh ta si tuhu-tuhu. Tuhan si masu-masu kita kerina. Lalit kebiaran kaipe siman kebiaran kan ibas dunienda. Adina Tuhan tetap jadi juru selamat ta. Tuhan gurunta. Tuhan rajanta. Tuhan penampatta. Maka ia sinjayam kegeluhan ta kerinana. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Mari ras-ras kita nehken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Ras kita rende muji Tuhan. Ibas kitab Dendenta nomor 200 sada ayat si pemenang. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita sada ibas pertoton, pertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu. Katandu mempersingeti kami. Gelahna kami tetap tenang. Nimai perkuah atendu. Canah kenca iidah kami perkuah atendu. Turah kini teken kami si paguh. La kami biar ngalaken kegeluken kami. Sebab doni enda ras krina isina kamkap empuna. Maka krina kami anak-anak ndu terdilo. Gelah tetap patuh man bandu. Dengan la kami ngit geluh ibas kebiaran. Sebab doni enda ras krina isina kamkap empuna. Tuhan ertotope kami man bandu karena kerina kekelengan kami. Si kena bencana alam ijapa pe ia ringan. Dudurkan tandu si melias man bana gelah banci pe i alo kena perkuah atendu simbeli. Bagai pe pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami. Gelah tetap ngasup arah program si ilako kena guna nampati masyarakat si terkena korban bencana alam. Gelah alu bagai Bapa, damai sejahtera,
Dengan pe kesejahteraan ialukan kerina anak-anak ndu ibas terkecukupan si ia turken negara Indonesia manbana kerina. Maka pasu-pasundu o Tuhan kerina pemangku keputusan di tengah-tengah negara kami, khususnya nandangi korban bencana alam. Tuhan tertutupi kami manbandu, gelah kerina anak-anak ndu Tuhan patuh manbandu. Bapa ras nande rikut ras anak-anak. Tetap teguh ibas pengajaran kini teken si pagu. O Tuhan ertoto kami manbandu pe. Nandangi kerina anak-anak ndu si sakit. Si terinfeksi positif COVID-19. Subuk ia si isolasi mandiri bagai pe irawat inap rumah sakit. Ibas kuasandu pe banci ia sehat. Sebablah kaplit si metahat ibas kam. Tetaplah paguh kini tekena ibas ngalakan pinakit Rikut peras kerina tim medis si menangani pasien di rumah sakit. O Tuhan ertotope kami nandangi kekelengan kami. Malam beru sembiring si iop nama i rumah sakit USU. Nora pendeta Gis si iop nama i rumah sakit Elizabeth. Bagai pe kekelengan kami nande giri. Bagai pe kekelengan kami naras Bapak Ari Barus. Si Genduari irawat inap i ruang ICU rumah sakit Putri Hijau. Tuhan ibas kuasandu madan pinakitna. Bagai pe sabar keluarga ngadep-ngadep sa. Mindo kami pengapul ibas kamnari Tuhan nandangi keluarga kekelengan kami Bapak Epin. Bagai pe keluarga Bapak Tinus. Ibas orang tua si ikelengi kami ngoleben ngadap kukam. Ibas pemasu-masundu pe ia tetap mejuah-juah. Kerina serayandu pandita pertua diaken ras emeritus. Bagai pe mudramen, klasis, runggun, pengurus PJJ, ras pengurus kategorial, tetap jadi sada tim si metegu ibas ndahiken dahin Tuhan. Bagai pe panitia sinode, ibas ngelaksanakan sidang sinode, ibas tahun enda. Tuhan si masu-masusa, dengan si pedau kerina alang abad, bagai pe si mereken kesehatan manbana kerinana. Tuhan enda mepengendesen kami, enda mepertoton kami, tambah kenduman kami kerina anak-anak ndu kesehatan. Tambah kenduman kami kerina rejeki. Kam si memelihara geluh kami. Kam si mereken kecukupan man kami. Gelah malam mate kami, meriah ukur kami, sebab pengendesan geluh kami man bandu saja kap. Persembahan singgo i persembahkan kami pe kam si masu-masusa, gelahana banci pe idahiken gereja ndu dahin tri tugas gereja. Janahlah kekurangan anak-anak ndu ibas meriman bandu, tapi ertambah-tambahlah rejeki i alo kena idur kamnari. Ertoto kami mindoman bandu Tuhan, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabai kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilatnar. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man bandu krina ngawani perpulungan ijapa peka meringan, pokadung perpulungan jabut-jabuta ibas paksa endah. Tuhan si masuk-masuk kita krina, salam sehat, salam semangat. Jumpakah kita ibas perpulungan jabut-jabunta minggu sirah. Mejuah juga.